I 10 ljudima imam teo, danas ću vam pokazati preko koje sam si stranice skinuo Need for Speed. Evo, pišite gore D, O, V, N, L, O, A, D, I, N, G, .c, o, p. Tamo, pišite. I ovdje imate to. Evo, što je to stranica? Eto tako izgleda. Može se skinuti, mislim da je bilo što. Evo tu napišite što hoćete i možete lajkati stranicu i šerati i to je to. Eto, to je bilo što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidio klip i vidimo se vrlo uskoro. Bok!